ka jingong bau drugs ulanang su thiet ru wat haki khana ki bedang late school lala ban pensisha hak jingyo ban bad iki khana di drugs haka absantarik nailar arjar pusau haki benta jangkon nongra la palang mau bena shadu lumbatngen shillong kabadon hajan Superger hospital kani ke jiyo bat yakini ki khana di drugs ki bau wei na ki ude tang u khana school kadei na ka jingteng jong seng new trap youth council HYC ban thwet ikinong hi drugs be an ki ba im sahu ban pins new dur pat ya ke im lang salang lai thu ba ka HYC nong thamai unit ha ka jilam samla Daniel CM president bat ha ka absantarik nailar arjar pusau kalapan long ya ka jing absentian ka ban nadu ka por si beji no phaisngi hadu ka por miet kumba khandai beji ai na ka jingyo jingtem badon kinong hi drugs be an ha ka tei ka sngi kid khot ka seng ke lapan long ya ka jinglit swaj ikitei ki jaka bat ban yo kam hadu khandai ngut kinong di drugs bat wei unong hi drugs nalor nong khi bat riungut ki diki samla khasi uwei naki udai khna school udai udang puli ka kelas 10 kat ba laingut pat ki dei ki bar chala kham hadin onda ka seng kalayo ban penlong ka jingto kit yaki kala pha khot yaki bahayeng jong ki tei ki badi drugs ban ai ka jinges lok bakin let mi shaka office trai kam ka seng ka badan hamolai ban ai ka jingeram ban pha ai sumar sekiri ham Nee, misschien die zo sturen maar. Ja, misschien nog wel uit de naïo. Nee. Na de Shimran. Nee? Na kuah Shimran. Hoe je kan op plek aan Shimran? Di Parno. Hoe je verteng? Kan je me die mana? Ang adon stang sistem tengah di lu. Dan is denk mana? Stang posisi. Hah? Stang posisi. Kan sisi mana? Kan sisi mana me plek? Stang posisi di. Nee, misschien dat gewoon sturen maar. Stang posisi itu. Kan je me nemen mana? Stang posisi. Hah? Posisi. Je is ook nog? Nee, zo te lezen. Natuurlijk is het te lezen. Promis ang papa. Hey, misschien maar maar. Matang han no sekolahnya. Kan je misschien snel? Na posisi. Long kan je sisi kan je snel kunnen. Pension spot. Memang dia kan obat. Adil ru. Real. Kemudian kan lu gimana kena ni mesti semarang dah. Jangan songut tang songut di ru. Oh, tu habis macam tu. Yung sebenarnya kerteng yang beri pertutu. Tak tahu lah. Lah yung sebenarnya kerteng berkisah. Murah ini Mesti semarang lah macam. ya mungkin. Dari now sunil macam kan lu mesti. Hai warak mar sunil mah. Nah sih gimana? Hai macam. Aku sebenarnya Macam berapa mar hai? satu jan. Ayo. Itu tadi terjadi. Jadi betul belum serbi mah. Betul yang besar biang gitu dia. Pas maju ya ai gitu. Kan lu mesti mah. Yang masih sih sambil basim. Long kan lu sien cari tiung mesti maru. Atau arsin ni istimewa. Mewan hati yang mana yo? Jam. Pun kau mana yo? Ba. Bayu. Hah? Bapak itir na. Pak Itiar, kan lu Pak Itiar tu kunum? Tang Steng yo? si. Steng si. Tuli tu kunum pawan ni makan. Kawan bong ba miyo orksa. Hah? Bong ba pediyo orksa. Nanum padiak besar. Nanum padiak besar. Bong ba pediyo orksa na kau nungkit ni. Woi kunum aku tanya. Kaduan ni. Mun Pak Itiar tu kunum. Mas paai tang. hakati kamien onda lakut ke jingkhanra kaseng kumajule kala thangno yo drugs ukanja bat ki thirnia inject drugs hakati hi ka chaka Drugs lain. Lah sama tu. Lah peni itu. Peni drugs tu plastik ya. Waduh. Endam ya. Drugs plastik tu. Masih ada pun nombor dia. Depak cingkana cing sini. Wah ayo. Depak cingkana cing sini. Ha, ada nombor lagi kan? Minyak kon minta kon ni mana? Buat ada nombor. Bunyi mana ipana bayi.
Habatin, pej bahagi Kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jengki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka Kishab plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.